Fatal fatula Samoa Entertainment TV nei fo itula e si mai whaafonga i whaapoponga o nā tamua. Tala toi Tuli leo lunga li o tau fia pei la lolva inga leo leo I tan malala le sunga Samuelu su amal faltua ya si vai tepu I molianga leo ile whaia o tala whaalumaluma. O molianga yeso o tanga maliu lilo leli ia o ngali Universite o Samoa tu au Maltino talu mai ape rila lo o luatasi. Peta imal tato pa angal whaamsinonga whaitu malo I mulinu uana nafi. Na talia il whaamsino e fionga talasa atoa le talo sanga le lo ya Samuelu. Malona to alua e toe tolo atu le ilo ilonga. O le la talo sanga I tatala itua se ima wane le whai ungol wha ata whaapitoa a Samuelu. Mai tato so upul whaamsinonga e ese mai le taunu unga le wha ata whaapitoa o lo whaatali. E yei lava foi mai isi mata upu. Mole mawina mai fo il whaamsinonga na nafi, le tu mo le potu whaamsino mua lea na wala a wail neim ta upu, ai na toi tu umuli le totele, ina ua tolo atu I le stofi o le vaya sonei, u wha moe o atu iai, ua mawal whai ungol wha ata whaapitoa o Samuelu. O le sunga whetu langa aia le loia Samuelu malonu faltua. E ese malta al sanga I tatala I tua le ungali I o ta wailunga, ai o lo talia fo I le solua o le vaya sofou, e wala awain molianga leo whaasanga ia Samuelu, Sivai, Maritene a ongo le Universite wa Samoa. Samoa whaatasia I leo le masina toluai. O le mta upule so o tanga umalava I maliu whaafosei atu au Maltino, ma moli mau whaalawa I tele ai Samuelu I lungo so ta inga tele mwhawe, lona so o tanga I le maliu. O nā moli maua Samuelu nufato a maona ai ilunga, ina wato alia so e ngā leo. Ai mulmuliane whaailoa el komsina le sunga awa pa aulongo Tino Filipo, ele ese wha mao ninga o moli maua Samuelu. Wha pe nao na langlangoina le minister tanga luenga, wha walo le whau Harry Schuster. Olo tu mau laval whai unga ka peneta wha se ese ai minister ma le mta upulea, ile maliu lilo tu au talwe a inga ma le whai pule o tu ua ia Samuelu. Wa lu I fo I le minister so se tangata, e su leo, e ailoa ese se. Le stofi al maya sonea I loa aita ulmanga o le CT scan ma le talo sanga I tatala I tua Samuelu malona fale tua. Ai aso lua ai o le vaya zafou, e fai el whaamsinonga o molianga leo, na afu ai o na tau fia leo ngali I tan malala, e pe ona ia I teiminei. Inisi o tala wa amatai ne ona fai tau le tolu masina I tapena e se aile ainga le vi sa le moa. O lo na nofo, whanua lea o whaamawina le fio anga o whenga o lato ele. O le lona ono ile nei o aso talun tu inatu I ail whaatununga aloa I al whaamsinonga I a inga o a afia o le vi e pe ona ta wailunga I ta pena e se ai. O le sfraile tal wain whaamtu uma I ail whaunga al whaamsinonga I le mau a whenga o la tau e ana ia whanua o lo whaamautua I a inga ia pe tai. O lo tala noa le matai o le isi a inga I le vi I lungo le tala mua media le sunga le fue pi le vanga o lo ia apili ina le whai unga. Peta I tatu whaatalanoanga ma le fionga le whaipule. Maulolo ta vita a mosa I le tausanga talwai. Na ia sauno e tu maulava whai unga le whaamsinonga le a whemsala on tolu. Na sosolo mai ai, mai o lo manino lava o whanua o whenga. Ua filifili ei Samoa le vai aso le nei il faltupe wa tina e Asia le Asian Development Bank po le ADB. E whaatu wailo na ofisa mo atunu o le Pasifika. O limas fulwal waili neo tau sanga talun whaatuina le ADB, if so swani le atina ina o ona totino e tuititi ai le matitiva. Mai le ono walu atunu o whaapaanga iai, fast fulwiva o na atunu e mai lutato I tulangi, mai o talai nelo na ofisa fo le Pasifika, ile fale tupetu tutonu o Samoa le Central Bank of Samoa Building, ile taulanga. Mai le whaamtalanga whaalawa I tele o ta waile President le ADB Scott Morris, o le awhai ngofia ai o na tali atu I mana onga moatina e o atunuu, mai lona ofisa le wa iei nei Samoa, ai o le awhai ngofia ai foi o na maua sootanga mapulenga, o whai ngā malo I atunuu o le tato I tulangi. O le fionga le minstau tupe Samoa lau timu ia a fua wele seva ai, lea na vama alua ma le sui Bristeno le ADP le talaino le ofisa fau, o le faltupe o Asia I Samoa le vai sonei. Sauno ai le minstau, Ile alo ia ia Samoa so tanga le amal ADB, ai mai se lava I tūtau le malo si whaafouina, o whio inga le sami ma le lau ele, o le soifua malo loina, ai o puipuinga mai whaalawelawe tupu. Samoa le sia tunu whaavae o le ADB, ile a whiwasala o nono e o mai nei,
o lo fa awa lava le nala ngolango e pe ona moli mawai ile selau fasul fitu no ngā tupe mai public sectors o tupe fa mea lofa mafsosoa ni mo ngā ruenga whaatino leo wo atu le fa selau malu sulfa tesimal tolu miliona mo Samoa. Tala toi tuli loi tāpena ngā Samoa ila na tali ngā malo le fono tai o malo ta pulenga le choka mia o ke topa lu o lu wha. Leo wha ilo mai le pepa le malo le savali. E tolu se lau le au wha whaia onga o le awha whai ngā ruenga i lea taimi. E fsosani le pui pui ngol saunga le mu ai o ngā ruenga whaatino. Mo le solonga le leo taulu manga o le nā wha moe moe le malo. O lo tala noa ai lungo le pepa le malo le ofisa sili le pulenga mta ngā ruenga wa onga maanga nuu. Le fionga e au Chris Hazelman. E tolu se lau le au whaio whaia onga o le au wha matu atu e whasoaswani i le tali ngā māloa Samoa. Ue sauno fo ua maea o na tu atu le lisio whaia onga o le anganu lua i lea taimil mta ngā luenga o leo leo, whale pui pui ma leo la toi fuata ina e pe ona iai le la toi loilonga lo whanga solo nei. O le isi tu mo o mia e taitai o atu nuu, o nia la tau so upu le nae whetau i le leima whaia onga. Taimi o tali ngā malo o le a whai ai fo i mani suinga ia o ngai le ngata ina wawe whai eisu e ngata maiti ai o le atu uai mo le tolu vai aso i le taimi atu o le fono. Wa moni mawina ai i Samoa nei le whaawau peo ma ta whaioi ma ngā ruenga whaatino o le tupu o Peretania Tele King Sale sa le tolu le taimi nei e ui ina whai ai tonga whitinga morona soifua malo loina. O se tasi o ngai whanua whaawau mai le taimi o le tupu tamai tai Elspeth Leilua o le whae e atu leo whae longa tawaloa, ale ai ngā tupu. E alo i ai se tautua, mai e tunu o i lalo ana malo o tau pulenga i pe o Samoa. Whape nao na whaalau loa mai ai le taui o le tautua, ale alo Samoa i le malo Britannia Tele le fionga, i le tamaita ilo ia tau la papa Brenda Heather Latu, i le MPE po le Member of the British Empire. O le tautua tau la papa i le ngata i Samoa nei, ai o tunu i whafua e au fiailo na tau o vea, o le tofinga konsula o Peretania i Samoa. Ele o le temi mua le o sauwhanga ai se tasi o le ainga o tau le papa i le whailongo o le MPE na mawafo e se tasi o na tua a i tau sanga o mawai. Le tala whai o tau sanga a toa lava lea o tala i tua le mawhine sa tau fia leo leo i tua ingo se se leni e tusa ma le tasi ma le afa miliona tala na wa sea ma le faltupe sa ngalua i a pia. I moli mau mai whamsinonga i silia i le miliona tala lo ia i o eina. Mai li soso e ngā leo leo e silia le tolu salau molianga, whaasanga le mawhine o tua ia ina uto e whaaui i tua isi molianga peitai. I whaamaumanga fo ia leo leo maasalomia lea mawhine i lona whaatino ni awala whaasoli tula fono e mawai tupe. Lau Samoa Entertainment TV ma na tala mai Samoa le fo i tula sa opoponga i le aso atayao i le alofo le tua whaasoifua ia.